makata a re thusa. Ke thopela moeteledipele yo ke mo ratang nna e seng gore ke seke ka ikwadisa ka mosobe ke tsoga ke supa ba bangwe ka monwana. Batlhokomedi ba ba sa tsogang ka ntlha malwetse a ba itseng go ikwadisa ko mafelong a ikwadisa ditlhopho ba go tlhole go batla dipagamo go isa balwetse ba go nna jana go ya go ikwadisetsa ditlhopho. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Banni ba motse wa Mababe go kgaolong ya Bokone Bophirima ba re ba kopa gore go dire thulaganyo e faphegileng ya gore ba thusiwe go gokela metsi le motlakase mo malapeng a bone le ntswa ba sena ditankana. Banni ba dirile kopo e mo putegong ya kgotla e ne buisiwa ke lekgotla la ka boditsha la go Tawana. Maranyane Samakata. Mababe ke motsana o mo letsheng la botlhaba jwa makgobokgobo a Okavango mme o tsweletse ka go tlhabologa ka iketlo ka jana ditlamelo di tshwana motlakase di gorogile mo ngwageng o fetileng. Sebe sa phiri ke gore banni ga ba kgone go akola ditlamelo tse ka bontsi jwa bone le bo maipahela ka lekgotla la ka boditsha le sena dithata tsa go aba ditsha mo lefatsheng le mo diatleng tsa puso ka fa tlase ga lephata la tsa lefatshe le metsi. Re batho ba Mababe ra kopa gore le re direle le re sekasekele gore bogolo ga ka kila go buisana ko le ba water utility le ba BPC gore mme batho ba Mababe ka tiego e mo go rona le bone re kopa hela gore re ba direle boibara gore ba bana le keletso le go tsenya metsi le motakase ka ke ditsha tsa bone se ba nna mo go tsone ba kgone go direla yana ka bo ya ditsha ba Mababe sa le yeme ke qualify la youth ompeno ke itse gra re go nela mohawela gore le ha le tsena kwa le bua bongwe le nna hantse re ilwa ka ha le na le bua go ka nna botoka gore batho ba ba bone they are furious so bona ha zo re heletse gone kura ha o ta o to bua di price tsa gore government wa go achieve bokae ka rona go duela re na furious to attend such kind of meetings because we don't have anything mo Mababe. Lekgotla la ka bodisa la re le fa go ntse jalo ba tlamega go tswelela ba lekodisa morafi wa Mababe ka diphetogo tse di amang tsamaiso ya lehatshe. Mme le ha le mo state land ha le dira ditirelo tsone tse di bua ka tsone ka di-transfer tse le ntse le ya ko land board ke sone se re itsile ha re ka ke ra le dikologa re ka gore lona le mo state land ano ga re le bolelele re tata ha re na re le bolele ka ditsamaiso ka gore ha o transfer wa ko land board. Lekgotla la ka boditsha le ne le tlile go itsese morafi ka molao kakanyetso wa go fetolwa ga ditsetlana dingwe tsa tsamaiso ya lefatshe. Mo molao wa bogologolo e ne re ga o dira transfer eo jalo o bo o duela 100 pula mme ne a re acteng cha tsena e ka 2022 e be e tairi transfer eo e ne 3000 pula jana gompieno yana ha government a tsa mautwa dillo tsa batho e be government a ta ka proposal ya gore jano transfer e ne 1000 pula. Bontsi jwa morafi bo no bosupa fa ba amogela diphetogo tse ka ba dumela fa di tla thusa Batswana. Maranyane Samakata, BTV News, Mababe. Bagwebi ba lemi ba rui le dikereke kwa kgaolong ya Chobe ba roketsego ya madi a ditlamelo le tiriso ya lefatshe go madirolong a ka boditsha kwa godimo mo go tshwenyang. Bona le sabe ba buile se jaaka lekalana la ka boditsha la Chobe le ne le tshwere dipuisanyo ka patlo maikutlo tebang le molao o mošwa wa koketso ya madi ao. Kitso Temane. Ka kgwedi ya Moranang 2022 molawana o mošwa wa Travel Land Act of 2018 o ne wa simolola go tsena mo tirisong mme seo sa emisa tiriso ya molawana wa Travel Land Act of 2007. Ka jalo fa e sa le go semosiwa tiriso ya molawana o mošwa ba na le seabe ka go farologana ba supa fa le bete semolangwana ka dituelo tsa ba di lopiwang ka ba re di fa godingwana mme seo se ba turela go akola dithuso sentle. Harna la serna le sone harna madi harna le go apply la setjala ke teka madi ha ke na madi mme dilo tse in the free in terms of batho ba na le bogoni. We can sit here and say yes the service fees are fine but for the person out there it might not be fine. I think if you want people to say yes it's fine, everybody sitting here is probably going to say yes it's fine because our businesses can incorporate those increments. However, since the introduction of this service fees, I received an influx of queries concerning the fees.
go ya ka ba ka bodisa ntse go na le koketsego ya dituelo tsa ditirelo tsa bone ba supile fa go le botlhokwa go lemoga gore dituelo tsa bone di amiwa ke mabaka a farologaneng go akaretsa ditlhotlhwa tsa mo mmarakeng le tsa bao ba ntshang ditirelo tse di tshwanang le tsa ba ka bodisa. The transfer through donation or sale, currently that one is charged 3,000. Also bear in mind that these prices are at times determined by the market price outside the land boards. Le fa go ntse jalo puso e tsweletse ka maiteko a go sekaseka dituelo ka kakaretso go araba selelo sa Batswana ka maiteko a go tlhomamisa gore dituelo tse ke tse di ka kgonwang ke bontsi jwa Batswana. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Moparlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Tati Botlhaba Dr. Douglas Lesolathebe o kopile banni ba motse wa Matshelagabedi go tlhabolola matshelo a bone ka go inaakanya lenaneo la temo le tlotlo. Dr. Lesolathebe a re lenaneo leo le kgaogantswe ka ditlhopha gore molemi mongwe le mongwe a kgone go le akola. O ne a bua se a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Matshelagabedi. Abigail Madorobo le Faith Ditete. Lenaneo la temo le toto go dumelwa ga le ka thusa thata mo go godiseng tsholelo ya lehatshe leno. Dr. Lesolathebe o gothile banne ba Matshelagabedi go tsenelela mo temong ya nosetso le go dirisa lenaneo le sente gore le kgone go godisa dipoelo tsa temo ya merogo le maungo. O buile gape a re lehatshe la Botswana le emisitse go rekwa ga merogo le maungo mangwe kwa mahatsheng a sele e le maiteko a gore Batswana ba itirele dijo. Bagaetso puso e nna le mananeo a e leng gore ka one e thusa banni ba motse kana Batswana ke re thusa Batswana in general ka mananeo ao. Re itse gore tswa go bo Aldepo ra tsena go bo Ispahadi mme ano go na le nanao la lesha le le bidiwang go tekete mo le tlotlo le leng gore bagaetso ke itse gore le tsele lata bangwe ba lona le nne le bothata jwa gore le dirisa ka gore le tsile go le gore go nna lata mme ke batla gore ke tse bikarabalo jo ke le mo parlamento wa lona ke re nya bagaetso a re le ka lekeng ga go leng teng re bone gore ka kgona eng. So sa nthahela password go ya go molemisi go dirisiwa maranyane ga ke gane mme balemisi ba rutilwe gore ba le thuse ba le kwadise mo maranyaneng ao. Itise malebu mo totegi mo pusong ya rona ya lehatshe la Botswana mabapi le lenaneo le la temo le tlotlo. Lenaneo le ke dumelang gore le tsile go thabolola le go godisa thobo ya molemi mmotlana go lapeng le thobo mo lehatsheng la Botswana ka kakaretso. Se se tla dira gore re kgone go ijesa re le Batswana go gweba ka tsa temo le go jesa lehatshe tota. Banni ba kopile makalana a puso go baabela sekolo se se botana sa bobedi mo motseng ka bana bangwe ba Sekokwe le Mhatane ba tsamaya sekgele se se leele go ya le go tswa sekolong. What is the plan? Planning tsele ha kae ka bana ba Sekokwe le Mhatane? Ka gore ba sokola ba bangwe ebile ba tshola ba ta sekolong. Ka goreng go se khwahela. Imagine ngwana o monyane o bana standard 1. A o ka distance e kalo. Banni ba kopile go hetola dikakanyo tsa bone mme ba simolole go leba dilo ka tsela e pharologanyo gore ba kgone ba tsene mo temong mme ba thabolole matshelo a bone. Faith Ditete, BTV News, Matshelagabedi. Pego ke ene tsa dikgang tsa rona ke le thata go botsweletse o ntse o ikantse rona CTV me sente go nela tsa motshameko. tla ke go leboge sa bone ditswaganong ga di gaisane nna ke bidio hela gote sethe ke a ga kwa amogela tsa metshameko tse tsone tse re le ba mo go tsa Dakar Rally. Rose Branch o letse ya boetse gape kwa setlhoeng sa mo kgaisanong ya dikuta kwa Dakar Rally morago ga go fetsa tikologo ya botlhano mo maemong a borataro go fetsa mo maemong a borataro go thusitse monna wa setlhopha sa Hero Motorsport go ka tlhatlogela gape kwa maemong a ntlha mo karolong ya ntlha ya dikuta tsa
mo karolong ya dikuta tsa Rally GP fa pele ga Jose Florimo o simolotse letsatsi a le mo maemong a ntlha. Branch o feditse tikologo ya botlhano go tswa Al Hofuf go leba kwa Shubayata mo nakong ya ura le metsotso e le 35. Tikologo eo e gapilwe ke monna wa setlhopha sa Monster Energy Honda Pablo Quintanilla wa Chile a latelwa ke wa o mongwe wa Honda Adrian Van Baveren wa fa Toby Price ka sekuta sa KTM a le mo go a boraro. Gompieno bakgweetsi le bapagami ba dikuta ba tla phadisana mo tikologong ya borataro e le ya sekgala sa dikilomitara tse 835 se se tla tsayang malatsi a mabedi. Mme mo go tse dingwe setlhopha sa liki e kgolwane sa Botswana Premier Matebele FC ba tlhalositse fa ba kgaogane le mokatisi wa bone Nicholas Jacobs yo go golaganeng le setlhopha sa setšhaba sa bomme sa Namibia. Jacobs yo tlholegang kwa lefatsheng la Namibia o golagane le setlhopha seo sa ko Odi paka eno ya 2023-2024 e simolola ka tumalano ya dingwaga di le pedi morago ga go pagamela mo liking e kgolwane go tsweng kwa liking ya First Division go tsena mo nakong eno Kukantsu e mo maemong a borataro ka dintlha di le 12 go tswa mo metshamekong e le 12 mme mo go yone ba fentse e le metlhano maleka a le mararo le ditatlhegelo di le 4. Re sa le fo mokatisi wa pele wa setlhopha seo ebile a se thusitse go palamela kwa liking e kgolwane Elias Chinyamba o filwe marapo a go etelela setlhopha seo pele. It is true that we have amicably parted ways with our head coach, Ryan Nicholas Woody Jacobs. He has since joined Namibian national women's team as head coach. As we said in our statement, we are very much grateful and happy for the time we had with Coach Jacobs, looking at his contribution to the team since last year when we joined the Elite League for our first time, and helped us, to settle well in the league. And just by the look of things, looking at the position we are currently, it is through commitment and determination that Coach Woody has brought to our team, building a formidable team. So we are gratefully thankful and wish him all the best and good health as he continue with his career. We communicate further as to where the team now is heading with regard to the head coach. Miri Shinyaba is one of our coaches who has been there with us during our First Division South campaign. He helped us to be where we are today. So he'll be in charge of the team until an announcement for the replacement of Mr. Woody Jacobs is announced. Mejanong hardi garla mokatisi wa setlhopha sa Security Systems David Botlasitse a re ba ikaeletse go fetsa paka ya 2023-2024 ba le mo maemong a boraro. The Alarm Boys ba ba mo maemong a botlhano ka dintlha di le 11 ba tla mekamekana le sa Police 11 kwa Lobatse Sport Complex ka la botlhano. Tlamela Monthusi le Thomas monna morwa ba rulagantse pego. Security Systems e feditse paka 2022-2023 e le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 49 morago ga go fenya metshameko e le 15. Mo nakong eno banna ba The Alarm Boys ba mo maemong a botlhano mme Botlasitse a re mo pakeng eno setlhopha sa gagwe se tshwanetse go suba kgolo ka go ka fetsa mo go tse tharo tse di kwa godimo mo lokong. Maikelo a rona go to do better in each and every game that we play, and hopefully come end of the season we have better than what we have achieved the last season. Last season we became number 5. So if we can go a step or two, maybe if 3, if the needs arise, we will have to do that. But it starts with ourselves. We need to prepare and we need to take each and every game as it comes. Setlhopha sa Kotlokwen se kgonne go kwadisa diphenyo di le 7 mo metshamekong e le 12 di akaretsa phenyo kgatlhano le Masitaoka o Rapa United, Morupula Wanderers gareng ga tse dingwe.
Systems e setse nositse dino di le 16 ba thusiwa thata ke monna wa maitemogelo a kwa godimo Flo Kgothelutsile, Christopher Lemme, Bokanra Thipana le tshameko e ntle ka thato go potse. Pele ngwaga wa 2023 o ya fifing, Systems e na dira bontle fela thata jaaka e ne e kwadisa diphenyo di le 4 ka tatalano pele ba notiwa ke Gaborone United ka tse 3-2 mo motshamekong wa bofelo fa leki ya malatsing a boikhutso. We have never had an easy game against Police 11. They haven't been doing well, but been carried away about the opposition. You might as well find yourself in a very, very awkward situation. So we are going to give them that much respect they deserve, but we are ourselves. We know what we can do on the day, and hopefully it should come right so that we come out victorious on Friday. Se sengwe se se tla itumetsang balatedi ba Systems ke gore ba ntse ba dira bontle kgatlhong le Police 11 jaaka ba gapile dintlha tse 3 mo pakeng ya 2022-2023. Mo motshamekong o mongwe wa Labotlhano, Gaborone United e amogela Holy Ghost kwa lebaleng legolo la setšhaba ka nako ya BOSUPA maitseboa. Tlamelo Montshwisi, BTV Sport, Tlokweng. Pego eo e re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme jaanong a re lebe seemo sa bosa. Re go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le digadima mo mafelong mangwe a dikgaolo ya kgalagadi fa mafelong a mangwe gone re setse re go thibile ka kgonagalo ya pula e phatlaletseng le mafelo mo maphakele gona setse re go le mogote lefatshe leno ka bophara ka 20 go ya go 22 fa re lebella mo tshokolong gona setse go ikutlwa tsa go le mogote go dikgaolong tsa kgalagadi le borwa jwa legare ka 33 go ya go 35 fa mafelong a mangwe gona setse re go le bothito ka 20 go ya go 32 fa re lebella ditoropong mo Afrika gona re swetse pula ko Port Elizabeth ka 24 pula di phefo di khadima ko Dar es Salaam ha mo le Nairobi ka 27 ko Nairobi 27 ko Dar es Salaam fa kwa Antananarivo gona se re go thibile ka bontlhabong ka 27 Cairo ga mo le Khartoum se re go thibile ka bontlhabong ka 12 ko Cairo 33 ko Khartoum fa kwa Addis Ababa gone go apogile ka 23 Since we declared drought, the severity of drought has taken toll.